Biyag ti tao. Umayak man manang. Ana. Ay, sumri ka Ano na, kumay ka. Agyaman nak manang. Anyat gagaram. Kwa. Umayak ko mabumulod iti kwarta manang. Damag ko ngamin naglako kayo kano iti pinyayo. Pag-enroll ko madya ka anak ka manang. Bayadak tumot laang. Ay, mo kwarta kun ana. Gimatangak nga minan iti tsinso nila kay kong. Ay, kasta ya? Ang nukayat mo mat, gatanga kon, tawid mo adaga kan ni nanang. Ha? Di yung mo alam asikason day jay adaga yung. Iso nga, ila ko yung laangin. Ay, ikwa. Ay na, mayat kan ading ko. Mapakinabangam pa iti kwarta, mapaglakwam. Ay, kunami nga ron ngayon ton ada kwarta mi kat. Pabuldoser mi, tanapintas day dya mapatad manang. Ay na, kaanong tupay day ta? Nangin na ti abang ti bulldozer itan. Pangalaan nyo nga iti pagpa-bulldozer yaw. Ha? Ila ko yukit din, ading ko. Siyak ti manggatang. Ni, adamot gayang paggatang mo manang. Ay, kwa. Ay, umutong ka. Agdiskarte ak iti pagbayad ko, kasjay. O anya, mayat ka. Gatanga kung titawid mo adaga. Ay, kwa. Pagsaritaan mintupay nga agasawa manang. Sikat yung desisyon. Saan ajay asawam, Awan bibiyang na iti daytoy. Ta saan namot atawid, ti daga. Si kamot, ti akin tawid, iti dayjay, ading ko. Iso nga, ila ko mun kanya. Mabitlaing. Atoy. 5,000 dayta, ading ko. Advance abayad ko daytan. Anya, ilakom titawid mo adaga, ana. Wan ko mananang. Gipit kami ngamin talaga. Pag-enroll dya po kuyo. Ay, sayang day jay ilakom, ana. Ay, nanang. Saan na sayang? Siyak mo timang gatang. Awan mo't sabsabali, isa na yan, nanang. Kan may isa. Di da mo lamas asikaso day daga. Nakasamsamakan. Di da mo masango amulaan. Di da matultulan. Naglawat imulmulaak iti pinya. Laya, kanda dumapay. Nalawa pa'y tayo minulaan mi iti aba. Bayadam nga rudan manang, takasapulan mi talaga ti kwarta. Sige, ading ko. Umay ka. Mapanta, ijay silid. 3,000 pesos, manang? Ading ko, ay na, pasensya ka, tani, awan mo't pagkas ko. Installment pa'y laeng Sa nabalit, binulan mo't nga agbayad Manang. No, agbayad to, iti matrikula, jay anak mo, ay umay ka laeng kanyak. Tamang tedak. Alala, awate munday ta. May mayatin, ati kasta. Ngamtay pulos nga awan. Takal mo't daytan 3,000 pisos ko naman. Pangalaan pa'y iti kastangay. Malalalan, idulin munday ta 3,000, ading ko. Sige nga rod manang. Mapanak man nagbakasyon ni dyan lugar da Mario Pasita. Ay na, nagaddayaw. Mabandog kayo lang agbiyahe. Sudan ate eban nyo dito, Kano mapan kayo idjay, amangan no saan da kayong tuman na palubusan nga agawid. Isudan ti umay dito, nanang. Naganda yun tumot nga minti lugar dyan asawa na. Isu nga ro di kay mapanay. Tama bandog kayo lang agbiyahe. Agasam ta 8 nga oras ti biyahe nga Maktangan kayo lang agbiyahe, nanang. Kaya't na nga ro tagaliwaksay. Apay ay alapdam bakit? Ay na, saan? Ang mga nutila may bagbagadang tumanan kan ni nanang. Ang mga sugsugan da. Tapno isudan to, tipang tidan ni nanang itinabatbati adagana. Datayo, tirumbeng amang ipatawidan ni nanang itinabati adagana. Datayo, ti kadkadwa na dito'y balay. Nukas jay nga agsakit. Syakmat, ti mga asikasukan ko na.
Siya, ti gumatang iti vitamins na. Ken siya, ti mangpakan ken kwa na. Iso aron banglaeng asyak, ti pangipatawidan na iti dagana. Apay, di ka pa'y lamap na ititawid mo. Ay, pasita. Nor arigan, si kati kalawaan ititawid. Tas ika mo tinakakaamuan ang gudgudwa kadag ititawid yaw. Pinilim pa'y tinapintas ti lokasyon na. Ay na, sumanao ka man ako na Berting! Ha? Mayroon ranod ka mo ta! Ah, Para madlaka da tayo asang kapamilya ter aramidel. Sana ya? Siya ti inauna babae. Iso arumbang la ang tinaramid ko. Awa na. No, di ka agbalin awais itan. Ay, awan ti magimulam. No agkuneng-kuneng ka. Awa na. Matay ka anak ka nga, Berteng. Pinapintas yung magaya man to'y family house tayo, pasita. Ay, kawa na. Saan tayo na family house da ito? Manong Mario. Ah, Kahit ko asawan, balay min da ito. Tada kami iti asawa ti ng papintas. Saanin ama ko na a family house tayo. Ta, balay min da ito, manong. Impatawidan ni nanang kada kami. Tada kami, mat, timang pakpakan ka ni nanang. Pasensya kan, manong Ang nasaysayatan, tay ibagak ti agpayso. Ta amangan ki dino adapay lan namnamaan nyo pagbibingayan tayo. Awanan. kasta ay ading ko. Katuwan No kayat yo, ti umay agbakasyon. Umay kayo latamot Ta silulukat mo't to'y balay me. Para kada kayo, Manong Mario. Agyaman nakading ko. Kanun gayam. Ang mga noadda mong abayar iti daga. Apay, ila kumutan tay daga, Manong. Huwag ko ma. Ada kami nilakla ko da daga iti lugar da bakit. Kaya't mi agatangan. Ngamawan paggatang mi. Iso na panunot ko nga ilako lang ang titawid ko adaga dito Sige Siya kung timang gatang. Ako tayo sa bali ko mabayar ading. Nay, apay Manong, di mo kaya't asyak timang gatang. Saan mo takasta? Ada na ibaga niya anak kanya. Di ka masaksakitan Ang binarat mo ka no, tidagana. Installment pa Ay na, talaga mo't akas dyan, ti presyo dyan dagana. Tanakita mo't, pinabuldoser kon. Iso, pag numarak mo't tin ado ti ginasgastos ko dyan daga. Si Kamano nga, di mo ila ko iti sabali da dyan. Siyak, ti manggatang. Mayat ka man wenno saan. Kan, siyak mo't tan, ti mangibaga iti presyo na. Presyong agkabsat mo't tin, Manong. Mo sabsabali, sana ya. Ila ko yung lagayam nagititawid yu adaga. Sa nabali nanang, taigatang mi matiti sa bali adaga. Adadaga agatangan medyo lugar na bakit. Ay, Nanang, saan da mo't la ang mapagnumaran ti dagada dito Saan da ang maasikaso? Iso na saysaya at no ila ko dalangan. Ken may siyak mo ti manggatang. Awan sabsabali, nanang. Sana mapukaw ti daga nga impatawid yo kadagiti kakabsat ko. Ta, siyak mo't laang ti manggatang. Kasanawar pasita. Pagsaritaan tanti presyo ti dagak. Tagatanga mon. Mabalin na kit kas kuma tapno maigatang kumutla dagos. Sige. No cash, nalakla ka ti presyo na, Manong. Ngam no kayat mo mo ti installment, nangin nga basit ti pagbayad ko. Anya? Kasti kayat ko. Tapno maigatang ko adagos. Okay. Umay ka nga rod. Mapanta ije silid. Ije ti pagsaritaan ta, Manong. Kan agpinirmata iti kasuratan. manang pasita. Agbayad manan iti matrikula di anak ko. Iso nga umayak manan agsingir. Anya? No nakabayad akon. Nabayad ak aminan. Abay, di ka aglis-lista aya. Saan aya nga aging gano Disyembre ti panagbayad mo iti 2,000 iti binulan, manang? Adamot tay in advance ko kan kaidi. Sana ya. Nabayadak aminan. Aging ga iti December. Apay ngay akasta, manang. Awan saritaan ta akasta. Ay, no kasta nga agreklamo ka. Sige, sublimon tidaga nga inlakom kanyak. Ngam, bayada mo't amin ang nagasgastos ko. Tanay, dakilan tinagastos ko iti dayjay daga.
Ay, Ay na, nanang. Nabayagan day tang uyok yu ah. Dinsam tumalab dagitay agas yon. ay, bakit takmat nga minan? Umadan ni siguro na ati apit ko. Mapantay ulay di ospitalan. Ay, saanan. Agim bagak tulatan no, agim bagak. Di kay mo ngarod agim imbag nanang. Sungay pa confine kayo man laangan. Ay, gastos lanay ta. Basta yung ospital kayo. Di apo, nalakaya ti mapabasol no at dadaka sa mapasamak kada kayo. Ang mga no ibagada pa'y abinaybayan kayo. So mapantayo di ospital. Yawid akon. Diyak kayatan dito ospital. Nanganusan nyo pa'y laang ti agtali na dito ospital. Naimbag dito ta nakadextrose kayo. No ije balay, awan dextrose ije. Nakapsut akon. Matayak matlangan. Saan pa'y nanang? Di kay pa'y matmatay tani. Adu pa'y tijak nalpas. Masapul nga ilakad ko pa'y dagijay apapele sa pirmaan nyo. Hey, antuyin ti agas ni nanang. Oh. Ay, nasaya at tadakan. Ay, sige, pag tumaramton ni nanang, tarumwarak. Inak ituloy ta ilaklakad ko apapeles a pirmaan ni nanang. Dayta ka ti uno mon. Imbis ati salunat ni nanang. Ay, sus, importante da ito'y lakay. Narigrigat nga ilakad dayjay no awanan ni nanang agpirma. Nuan niya launay ati di. Hey, di kan agsa upay. Ah, Nalawa ti daga ni nanang ang mapanawan na. Rumbeng la asyak ti mang ipatawidan na iti dayjay. Tasyak met ti mang papaagas ken kuana. Oh, naila kay. ay nasaya tadakan. Agsungsung abo ni nanang. Ipanlansa talagan. Ay, aguray. Aguray. Irwar ko na gito eh. Irwar ko na gito papeles. Nanang. Apo. Lakay, tulungan na ka. Igamam to'y tamark aginatang ko. Tapag tamark kak ni nanang sakbay amatay. Anya ka din detangar aramidan, pasita. Guys! Aday ta. Hala, timay sapay aramay mo nanang. Aday ta. Nang. Nanang! Nang? Nanang! Nanang. Ala. Nang. Ay, apo mo na yung paglakit din ta na abutak pa'y tibiyag ni nanang. Natayan ni nanang, ang dagita pa'y lati ipagbagambat. Ay, uwan. Nanang. Ay, napo. Nasakit di po pusay mo, nanang. Hanggang, anyang arud ngay. No, agpatinggala dito yung tibiyag mo. Ay, no, awan mabalin, may, nanang. Sige, kapi kayo. Ana? Nakasarita ko ni Manong Mario. May papaniti da ito eh. Duan ababoy, tinaparte. Kat pagbibingayan tayo ate na igatang iti baboy. Kan agparti tayong tupay, intong tabon. Manang. Di yun namaan ti maurur nga abuloy Tapagbayad ko dayjay, iti nautang ko, pinagpapaagas ko, idi, ken ni nanang. Uwan manang. Sana problema dayta. Kenwen gayam. Siyak, tinang ipatawidan ni nanang, iti nabatbati adagana. Oh. Tapno di yumot ko na. Oh, ato iti kasuratan. Oh, basaem, ana. Tapno awan ti maibagbagam. Impabasak mo ten, kini Manong Mario dayta. Lakay, kitaham ka di dayto. Apay tabarokong mo. Apay ngay. At na naarikap ko abukon. Ay na, nasakit no igamak. Anya, ay sus. Anya dayta ngay. Ay, intag pa doktor. Tapno maamuan ta, no nya dayta. Ay, lakay, kanayo na ka maulaw. Awan ganas ko amang mangan. Kimutong ka pa yan Kun bimakit pa inti langam. Ala. Agrubat ka, taintag pa doktor. Ay, nalakay. Apay ngay anada. Nagitigas to ya sakit. Jagbay kaya tibatay. Ay, nasaan ka pa amatay? Magasan ka pa Basta surutom amin ngayon bagat ti doktor.
Uray, tadamot kwartata, pagpaagas mo. Wanang, kas na jackpot yun nga, the breast cancer ko lang kay. Sigun iti doktor, kat saan pa yan nakaraw. Magasan pa ka no. Basta tong paalam amin, ngay baga ti doktor. Wala kay. Uray maibus amin na kwarta talakay. Basta maagasan ak. Jagpay kayat ti matay. Di ka pa yung nakarubuat bakit? Kaya yung schedule, ti pa nag-chemo ita, sana ya? Maibusan ti kwarta talakay. Ah? Isardeng kunsan ti agpagas. Awan kartatan. Adda pa ay. Usa rin ta pagpaagas mo dyan. Maibusan lagay. Awan kanuntan. No ibusan ta da itchay. Ay na, mairemedyo ti kwarta. Itakid di salon at mo, ti kapat ka na panunutan, tapno agimbag ka. Abay ngaya kastoy di mabaspasabak kanyak lagay. Abay ngaya jakmat lang amin nagimbag. Sige, agrupot ka kay din. Tama pantay di ospital. Manang Pasita? Sika maggayam, ana. Wen manang, kumusta kan? Kastoy ading ko nakapsutak lata. Ay na, grabe mo tikim mo to nga manang. Awan nga rod. Awanan kwarta pagpagas ko ading. Naibusan ti urnong mi. Nailakok pa yan dagiti dagdaga. Kamdya mo laging bagan. Ha? Ay naku, kasyandak kumading ko. Tulugan dak, tapno aging bagak pa'y. Wen, di ka madanagan. Nagsaritaan min ka ni Manong ti maipapaniti dayta. Amo mi akasapulam ti tulong mi ita. Iso asidadaan kami at tumulong kan ka. Gihaban na kading ko. Kat pakawanan da ko ma. Nagbalinak ngamin nga gumakapsat tiyo. Hininot matlaan na ibos. Kapo iti pa nagpapaagas ko. Namiris kunti bidot ko ading. Iso pagawanan da ko ma. Ala, di mon panunutan dayta manang. Agpaimbag kakit di. Uwan. Ikarigatag ti agimbag. Tapdo pasul nita. Tinagbasulak ka na kayo. Iti kamsat taning ko. Saan anasaya at ti pagbanagan ti biyag mo no naagom ka iti padam at tao. Iso ano di mo kayat ti makarma, agsingsingpet ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasalitaan, di ti drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Pintong, agsagana ka, tada papanan tayo intong bigat. Sa dinaw, angkal. Agbits tayo, hintay mamat ag-relax. Tapno, may relax mo ti panunot sag paminsan. Sana puro trabaho. Ay katwen angkal. Ken tapno, makapasyar ka man mat, Bintong. Ipasyar da ka man mat. Wen angkal. Uray, di kanto agbalo ni tibado mo. Tagumatang tayon to itibado mi ti papanan tayo. Ha? Kat, wala, angkal. Mala. Check upom to nga raw da na yung bagtaylugan. Wen angkal. Ay, wan gayam. At to yun ti swildom. Pasensya ata, medyo na-delay. Okay lang, angkal.
Bentong, isadeng mo man iti batog tistor. Gumata nga kiti danom tani mawawak. Wen antay. Ala, Floro lakay, kuyugan na kagumatang. Sige, bumabata nga rodan, Dura, baka... Ay, makaginawa pa ititawa na kainom. Huwag nga raw, baka... Nan, lukatam man ta pizza, ta mangan taman, ay mabisina. Sige, mabitlaan. Agday ta. Nalukatanen. Mayat to'y plibura pinili, baka... Mangantan. Sagay sa dalay ti danong ti ginatanda. Naimas. Kan, di da pa iyo format ti kang kaninda. Mangmanganda. Naimas. Mabisbisinak dito. Mang kalaog lakan. Makain inumakon. Ay, di dak pa ikan. Uray danong la kuma. Si Kangay, Bentong. Di ka bumaba. Di ka mapan gumatang iti inuman kan kanam. Di ka mabisin. Inkamat gumatang iti tanom kan merienda maa. Ta, intad kumatan ti sweldaom ka anakan. Wen angkal. Inak gumatangay. Agluto ka pa yan niya, Bintang. Sakan to aglangaw. No, malutom amin na balon tayaw. Sakan tumapan aglangaw, anya. Wen angkal. Floro, lakay. Intaglanguyan. Ay, wan, bakit? Intan. Bala. Agan anus ka, Bintang. Taag shopping tayo to no malpas tayo nga aglangaw. Adda na pinta sa pagshoppingan dito a lugar. Sige. Agluto ka. Tala sa bali a pagtrabaho. Panawa kong daw litag. Grabe mo, ti pampamayanda kada tao. Diyay laag namnam ay tamuda. Ipatrabaho da amin kanya. Oray ko ma, no dakkel ti sweldo kada kwada, kas driver da. Ngam nagbasit mo't nga raw. Ay, kunada, umay kami ag-enjoy. Ngam isuda mo't laang tagin-enjoy, kan agri-relax. Tamabambanugak mo dito niyag trabaho. Gumatang tayo iti short pan kan badom. Saanan antay, tag tip-tipidak nga main. Diyak kaya taggastaws. Ay na, di ka kadagdanag. Da kami tagbayad. Mangpili ka niti may sa short pan, kan may sa t-shirt. Agyaman na kantay. Aw, daytoy ti kayat kaw. Nay, sagmamano day ta. Nan, kita man ti tag price na. Adtoy antay. Ni, 400 mo't ti t-shirt. Nangina. Ha? Dito ti pagpilyam, dito'y baba. Sag sa sangagasot laang dito'y. Ganda iti short pan. Sag si 50. Dito ti pagpilyam. Ha? Ala, agpili kan. Sagay sa laang, wun. Uwain, antay. Ang sige, mabalin mo't kidya mga ka dita sag po 400 a t-shirt. Basta may sa laang, wun. Uwain, antay. Antay. Awan mo't tuntay ginatang yu abadaw. Anya, langik kam. Dito'y mo't lalugan antay. Apay, pinanawa maya tulugan itay. Wan ata, binaunak ng iti agim matang. Ay na, ay tinakaw da siguron. Napukaw amin. Saan antay? Diyay laang sagpo 400 tinala da. Anya, ay sayang. Ay, wan nga raw antay. Sayang na talaga. Simbangpod kay magaya man na nagpasya rin san Bentong. Wan, insan fimya. Kahit kumusta ti pa nagpasya rin ay. Nag-enjoy kayo umutlaang insan. Nagadumot ti post niya antidura ti Facebook na. Iso dalang ati naginjaw insan. Ha? Tapay mat. Kadwada ka mat. Makabandog matagmanihaw. Ay, one matkit di ah. Ang at least nakapasyar ka.
Impus mo nanti dura jibado kan short pant aginatang na para kan ka. Anya? Kat amom ti caption na itipos na. Anya nga, insan? Regalo me iti kaanakan mi a driver me. Inggatangan me iti bado na. Kunana. Anya? Ay, una yan. Abay, masapol aya mapanda ipupusti kasta. Ado nga rod din nag-comment. Sana all kung kunada. Umapaldakin ka tayong gatangan da kay tibado. Nuamok lang kumakasta. Diyak ko man inalala da diya pa daw. Ha? Day takot sagsasagasot kan sagsi-50 ti pupusdan. Ha? Kasta lang ti presyo dagi jay? Wan insan. Ay, sana pa'y impos nga rod. Napukaw pa ije maysa. Napukaw? Ay, mimpopos na pa'y lang nga rod. Ngarod Nakapukawan na nga eh. Ijay mo't lang Addan sa kano nakastruk iti lugan. Ta saan ana ilak. Anya? Ay, sayang nga rod Ijay pa imot kurkursunadak tinapukaw insan. Anyan? Ipaspasikat man la daan ti Facebook ng gatangan da kay tibadong. Gam napukaw mo ti daduma. Sagsasangagasot kan sagsisingkwinta pa eh. Nakay, kita man na ito'y. Ipadas mo. Ha? Ay nangalaam nga di taapan talaw. Napintas ma. Inalaki jay nagshoppingan tayo. Sa mamanuday tangay. Awan, libre. Libre. Asinaw tinangilibre kon ka. Di ka nadlaw, wajak binayadan. Ha? Impalaran ko lang ay balaybay dito abagak. Sa akrimwariti pagtagilakwan. Gamsanda mo tanadlaw. Anya? Nalaing kamot gayam nga gilibas bakay. Katwa na. Sakpay matikunam. Bagbagay mo lakit di na ito'y. Mala. Ta isuot kon to no bigat. Papanam no bigat. At datin darak akasar bakit. Inakagpakita ta kababain mat no paayag ta awis da. Umayak mo't. Ha? Agad si ka ano sumurot ka. At damat kitilugan. Mapantang araw. Nakasaganan tilugan, bintaw. Mapantayaw. Uy nang kail. Ha? Ti insuot ni ang kalabadaw. Kasla, iso mo tinapukaw at t-shirt ko ginatang may kinantay. Ay, Bentog! Apakas tauna pa nang kita mitibado na angkel mo. ha? Antay. Kapag pada na nga may tay ginatang tayo at t-shirt kaw. Agad, gaputa kapadpada na. At apo mo nga isuday ta. Ha? Ay, saan mo't antay? Kat no sagay sa kayo iti ginatang ko. Isungagpada kayo. Wara ka mo't ngamin, iso na pukaw. Pinukaw mo mo't jay sagpo 400 na ginatang ko. Nagninapay mo't nga rod. Ha? Nala, di mo kita-kitaan tabado na angkel mo. Agmaneho kakit din. Tayintay makipangan ni jay kasara. As usual. Adda aklat tamanin dito'y lugan na mangururay kada angkel kan antay. Nabilang mo't lagayam ti sumrek dita restaurant kapag kasaran di tindaran da. Iso ajak nakastrike. Ay na. Itayak pa mabisbisin dito ayan tilugan. Didak pa'y malagip nga umay kitaan mo da angkel kan antay. Ay. Inak man lamang kita niti mabaling ko apanganan. At dapay matkidi kwartak dito Isaw, ti paggatang kaw. Bentong, ada ginatang kwa sapatos mo. Ipadas mo. Ha? Ay, mabitlaang antay. Up. Ne, Oh. eksakto mo't gayam. Medyo nalawlaw antay. At the basit allowance na. Ay na, silsilam tulangan iti kapas, no papel, no iso. Basit laang mo't.
Antay? Kat, anyat ibagam ngay. Thank you, ante. Kasta Surwam, thank you. No, adagatangan mi para ken ka. Taman mano ti amo, akas ka na kami. Ngay gatangan dati babaw nanday ti kagawaan. Uwan nga rod, antay. Kasla, daan da ito Wag-wag ka di da ito, antay. Uray wagwag, ta original. Ha? Anan ti brand new, no saan mo ta signatured. Uray wagwag day ta original. Kita mo ti tatak na tay sikat na brand na ita. Kan uray wagwag, tanangin Ha? Amom no mano ti pinanggatang ko. Mano nga, antay. Sa nga ribu. Ay, nagngina mo tayo. Kat daan ay, antay. Nangina, ta branded kat nga rod. Uray daan, basta branded. No, gatang iti brand new ti kasta, 5,000 day ta. Isungag yaman ka, makasapatos kay ti branded. Ay, wan gayam. Di mo mampay ikatanta sapatos mo, ta picturak man pay. Ha? Sige, agpwisto ka. Kasta. Up. 1, 2, 3. Aday ta. Mabalin mo nga ikatan. Agtrabaho ka. Bintong, kanakan. Inggatangan kay t-shirt pan mo. Ay, thank you, uncle. Ay, wanam day ta shirt pan, ta nangina day ta. Ha? Sagmamano nga, uncle. Sag pa 500 day ta. Nay, nagnginan. Ay, katwan mangtudak lang arudan na lakapay. Tay nanginan tapno di mo matkon ko na. Uncle? Kat, anyat ibagam nga Ha? Thank you, uncle. Welcome, kanakan. Awan mo't siguro ti makunam kada kami kiniantem. Tasan kami mo't anaibot. Naparabor kami ngagpadpada. Sana ya. Le, wen ko nam bintong. Wan. Uncle. Tanuan niya ti kanan me kat kadamay. Kanuan niya ti balor ti bado me. Isumat ti balor ti badom. Sana ya. Ha? Wen ko na muna. Wan. Uncle. Insan, adamam mo timpos ni Auntie Dora ginatang nan para kan ka. Ha? Anya nga impos na, insan? Jay sapatos maginatang ni Auntie. Kanja ginatang ni Uncle Flora short pan mo. Ha? Pati presyo, ingkabil day jay. Anya? Jay balor jay sapatos, sangaribaw. Kat jay mat short pant, 500. Detalyado sika. Ulbud daki di Kunada sa nga ribo di sapatos. Ngam nakitak di price na iti ayan titapan na. Sangag asot mat. Anya? Kantay short pan. Saksi 50 laeng. Ni, iso mga agpay so day ta jay impos ni Auntie a short pan. Day ta inusar mo. Sagmamano day ta ako nam. 50 nga road. Ni, kat sa kunada 500. Ha? Kuslo di mo ti style da uncle kan antay. Ibagada sa nga ribo ti 100. Nayunan day ti may sa asiraw ti presyo ti katangan da. Ay, una yun? Di dalagbay ni tikas di nga raramidan da. Ipaspasin dayag da nga gatangan da kay ti kawis mo. Ibagbagada pa ang inginaan na kawis ngam saan matgayam. No adala ko masabali pagtrabahwak. Pumanaw akong iti ayan da, insan. Nagriga mga ruti sumapul iti pagtrabahuan itan insan. Nang runa kadatangawan nagadalan na. Buwan nga rot Iso nga anusak pa insan. Naimbag to lano adda sa bali pagtrabahwak. Ay na. Nabsuga ka. Ay, uray siyak nga rod, Floro. Naimas di sindata dito yung restaurant. Ay, wen. Anyat ka na ni Bentong ngay. Mabisin lakit di day jayan nga gururay di parking lot. Di mo ko na take out ka. Ay sayang ti kwarta. Kat, anyat ka na ngay.
Yalam na tan iti subsobra iti restaurant. Tadya man at nabati at taraon iti bangir alamisaan. Ay, nagadupay lang na Ingkalaan ta isupot ta. Aniya? Daytan, titik out ta ka ng jika nakak. Ha? Ay sus, nakitak tinangan itay dita. Nagdugyo tamangan. Inamamulan na pa'y amin nagitakar niya na batid ha. Kait? Ni Bentong matimangan, si Kaya. Ha? Ay sige, mabitla nga rod. Inak dumawat iti supot da dito yung restaurant. So, tagmanda angkal kan ante dito restaurant. Nagbayag da. Mabisina kon. Ay. Dagi chay tamat kaya man. Timak derdan. Ni. Imakar ni ante ti bangir alamisaan. Ket. Ha? Isup-supot na dagi ti today ti bangir alamisaan. Sa bali magtilamisaan ang nagkapon da. Kanun siguro ti aso di sup-supot da tedda ti customer. Urayik ida dito yan. Adtoy, Bentong. Kanam day ta. In-take out may parakan ka. Ha? Diyan insupot damat iti bangir alamisaan ti bagbagada nga in-take out da. Ne, awata mun. Ta, mangan kan. Adto yun. Ta, inak managpalas. Lukata man na ito. Ha? Tultulang mat na gito'y. Adamot natin na. Adain na po na. Adamot lasag. Basay. Naglukon da gito'y akabalay. Anyat pagkitkitaan da kanyak. Asaw? Kanun ti aso mo tayo. Amukon. Jak ibelen da ito Iduling ka. Nakaluto kan, Bentong. Mabisina kun. Agar mo sartayon, Bentong. Wenang kal. Antay. Agar mo sartayon. Nakagawa pa yan. Mangantayon. Nay, anya ngay deta inda sarmaw. Pinaglalaok mo matitultulang. Natengkas katain na po yan. Wenang kal. Indadang ko tay in-take out yung akanak ko ma. Ay, nagloko kan. Anyat pagkitkitaam ka na kami kinaangkal mo. Aso. Kahit, da kayo ngay antay, angkal. Anya mo ti pagkitkitaan nyo kanya ngay. Ha? Nakarkaro pa'y siguro ng maasaw ti pagkitkitaan nyo kanyak. Agul-uli mo kaklaan, antay, angkal. Ngam aglablabos kayaon. Ket pasensya kayaon na inaramid ko ti kastaw. Takayat ko lang iparik na ti parparik na yo kanyak, antay, angkal. Ala, padasin yung ipaunag day takas lakanan ti asaw. No anyamot ti marik na yaw, antay, angkal. Ulital, tagkid daw iti dispenser kada kayaw, antay, angkal. Ngam, kayat ko la amang rik na kayaw. Isong ay naramid ko ti kastaw. Ket, alag mo tanda ito agundaway, nagpakada akon kada kayaw. Ha? Ay. Apay ngaya pumanaw ka. Asino ngay ti kadwamin? Pumanaw akaw, nantay. Taadan sa balya pagtrabahwak. Pasensya ka, no, adadi mo na gustuhan nga naramid mi kinantem. Ay, suray, kaanakaan, kahit pangasim, di ka kumapumampanaw. Ay, awan ka dua mi kinaantin diti balay. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.
Biyag di tao. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti Barua Drama, wano episode, hello mampay kini Juelo Paralag, Rosie Dakayanan, kani Chris Marie. Kati tayo nga ruden denggan ti episode 316. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Di na ko mapanawan, Jello. Di nakibati. Di matagkasarta apaman nga gimbaga. Bea, masapul nga umadayo ak. Tapno matulungan ka. Tapno agimbag ka. Kung dawayak ti kaadda ni Uncle ko iya amang tulong kanyak. Saan na masapol nga madayo ka, Jello? Adada mamakan ti kapsat ko amang paagas kanya. Mabainak nawan maitulong ko kin kakasnobyak. Iso palubusan nak. Para kadatati adayok. Para iti panagpaagas mo. Kan para iti masakbayan ta. Promise. Apaman ngagbakasyonak. Agkasartan ton. Jello, Basta agpaimbag kawan. Di mo kumabaybayan ti maging. Tumaram lagi ti agas mo, ha? Kamaudyanan na naka-abroad ka matlangan ka anakan. Huwag nga rin, Uncle. Katagyaman ang kititulong nyo kanya. Nung saan nagabukod na kayo. Saan ako maama ka umay dito. Masyanak kami kanina nang mo akapsat ko. Sika lang, mo ka makatulong ken ko na bayat ti panagbakit na. Sa sika, ti tinulunga ka nag-abroad. Nagyaman na ka, Uncle. At damot ngamin asawan na giti kakabsat ko, Uncle. Kat marigrigat mo't lati pa nagbiagda. Di ka pala mga asawa. Tapno adamang tulong kanina nang mo. Uwan, Uncle. Trabaho pa hitiin to narak. Ala, mangan kan beya, tani. Agtumar ka pa'y iti agas mo, inton madamdama. awan kanas ko amangan. Ngam pilitak, mama. Tapno daras ti imbag ko. Tano na imbag akon. Surutek ni Jello ija abroad. Abroad akmat. Iti pagilyan anapanan na, mama. Iha, ti kumapay panagimbag mo ti panunutam. Di mo pa'y la panunutan ti panagabroad mo. Agpaimbag ka pa'y. Wan, mama. Kayat kung dagimbag. Iso amang anak iti adu. Nga ore awan ganas ko amangan. Masapul apilitek ti bakik. Tapno pumiksa akon, mama. Napanan ni Bea, mama. Awan mat iti silid na. Adama ni Jay paraangan. Na Jay man o. Pumanag na ija arubayan. Agpapainit. Ha? Ni, itaman pa'y abimangon ni Bea. Ingkarkarigatan na. Kayat na ngamin ti agimbag adagos. Mayat mama. Kas jay ti rumbang. Masapol at tulungan na ti bagina tapno agimbag. Kas na nga rudmat ti kanayon ko nga ibagbaga iti kabsat mo. Kayat na ngamin ti agimbag. Nasayat unay takasta ni Bea. Sana kas iti sigod ang nakaidalatan nga awan gaganay gayan na. Nagbalin nga inspirasyon na ti adayo ti nobyo na. Kayat na kanon ti agimbag. Tapno makapag-abroad mo at iti pagilian anapanan ni Jello. Anya? Lukasta, ada pinanawa manobya iti Pilipinas, Jello. Uwan, Uncle. Pinauitam sa pa iti kwarta. Uwan, Uncle. Ay sos, kita ang basit ka anakan. Di kay pa'y nagkasar. Isa di mo pa'y pau-pau-itan iti kwarta. Purnugam kit di ti sweldom. Wano saan? Jay inam ti pangipaw-itam iti sweldom. Sana jay nobyam. Pinauitak mo't ni Nana, Uncle. Duada pinauitak. Masya na kami ni tinobyak. Tamadamot ti panagpaagas na, Uncle. Ha? Apay, anyat sakit na. At dabo ko lang nagtubukin ko na. Iti so ti paggasgastusan na. Apay, awan pamilya na, amang gastos iti day ka. At damot kit iti inakin kabsat na, Uncle.
Bayam ngay surat ya gastos para ti dayta. Di kay pala nagkaskasar gasgasto sa maut. Uncle? Sumapol ka langan iti sabaling nga ayatam, Jelaw. Ah, Pagan anom ti masakit ang nobya, mangal ala kalay ti paggastusam. Sana sinaam kit din. Uncle? Hello, Jello. Kumusta kan? Ay na. Kastoy. Kalkal pa si trabaho, Bea. Laban nugak. Ay na. Manmano ka matan nga umawag. Busy ka kadi, love? Kung nga ro, Bea. At unay ti pakakumikuma. Nadlaw ko nga rod. Ngamin, thumbs up lang ang reply mo kanyak no daduma. Pasensya ka na. Tadyak unay masangsango ti cellphone ko. Wen, di ka madanagan. Maawatak. Among Jello. Inainotan ti panagimbag ko. Pumigbig sa akon. Ket nasayat ang Bea. Apa man nga agimbagak. Umayak tumot dita pagilyan nga ayan mo. Agaplayak ngagtrabaho dita. Anya? Saanan, Bea? Agin na nakakid di. Agpaimbag ka na imbag. Ken mun gayam. Agipawid na kiti kwarta paggatang mo iti agas mo. Awagak to ti kapsat mo. Tayo so ti mangiruwari ti kwarta. Ala, saanan Jello? Kababain. Kahit ko ti tumulong. Iso abay-bay ang nakumalahan. Agpalusak mong pay, Bea. Ken agluto kiti kanet. Mapisinak. Sige. Bye. I love you. Sige. Bye. Ay, inidop nan. Di na pa yan sinumbatan ti I love you kan kuana. Apay nga taadi mo tan agay I love you kanyak. Ay, jak kaya ta pagpanunutan iti dakas ti nobyok. Gapula siguro iti bannog na. Iso akas chay. O sino ti pinawitam iti kwarta, Jelo? Ninanang ko, Uncle. Rumbang lang, ay so ti kang runa na tulungam. Saan kita kumkumpur mila dita? Apay, pau itam pa lang, ay masakit ang obyam. Saan lang, Uncle? Ken, plano ko na sinaan. Tahos to timbagayo. Awan maganap ko iti masakit anobya. Wala, paggastusam lang laita. Sumapul kakit de iti sapaling armam. Tay padam nga da trabaho na. Tag tinulong kayong agurno para iti masakbayan yaw. Diyak pala makinubya, Uncle. Ipasnag ko tagtrabaho. Baybayan nyo ba lang tinubya dita? Ay katadakin ka dayta. Awan mo't kitit problema nga uray aglaklakay ka abaraw. Basta adda kwarta. Bea, ada initan. Ingkag painitan ading ko. Masadutak man ang lani. Ne, apay ngay. Di mat binigat akas na tiyan aramidam. Agpainit ka Kan agpagnapagna ka. Awan ganas ko bumangon manang. Alakit din. Umay katakibinan ka, Bea. Dua tama pa nagpainit. Manjak nga rod. Apay ay apilitan nak. Masadutak. Ha? Oh, Lani. Kunak man no inayabam dya adim. Maditi aldaw na mama. Pinarwar nak iti silid na. Anya, apay nga ta? Amang ano ada nasakit arik-rik naan na. Diyak mo mama. Basta timbangan na. Masadot ka no abumangon. Awan gaganay gayan na. O sige, takasaritak man dya kabsat mo. Apay, iha, anyat pagkaskas taam, anyat marikrik naam, ada ka din nasakit. Awan mama. Apay nga ron na di ka bumangon. Kan masapol amangan ka, agtumar ka pa iti agas mo. Mama. Oh, apa yan? Anyat sangita manak. Ni Jello, mama.
Sana na nagparparik na kanya. Ha? Danda ni makabulan na dinakteteksan ko nawawakan. Naichat ko, agsinlaan, di nagreplyan. Mga no, busy lang iti trabaho na, anak. Jackpot yun dahita, mama. Oray no kasano ti kinabisi na. May isa par na kumalat na timang kontak kanya. No talaga matla na patagakan ko na. Naupay siguro na kanya. Tada sakit ko. Di nagsiguro kaya ni Jello, mama. Di ka ko maagsao iti kasta, anak. Atap mula siguro dayta. Kanayon ko nga'y kararaga sapay kumataatap ko lang dagito'y mama. Yung namaminsan jak maliklikan tagpanunot iti sana nasayaat. Apay nga minasyak pa'y tinadaan iti sakit. Apay, mama. Kumusta ti kabsat mo, Lani? Kasjay, masakit latan, Fernan. Awan nga rod gaganay-gayan na manipod sininaan tinobyo na. Ha? Nung kasta, awandan itinobyo na? Kaslakastan tadi matan agparparik na apulos. Anya? Nung kasta, sarong karak to man nga rod dumadamdama. Agkuyog ta nga agawid iji balayo, apaman arumwarta diti opisina, Lani. Ha? Pasensya kan, Lani, ha? Amumat na nabayagan na kurso na adak ti kabsat mo. Ngam saan lang amin anatuloy ti panagdaton ko kinkuha na idi. Tadamat gayam nobyo nan. Sa sapay ko mata, okay lang kan ka no sarong karak ti kabsat mo. Ay, si kakit dimat. Nawaya ka la tamang sarong karkan ko na Awan mat mangiparparit. Agyaman ak, Lani. Akat kasano? Agkuyog tayong tun malam? Sige, Fernan. Kaupisinaam ni Fernan. Di mo ka din na istorya kan kwa na ti may papatisa sa adan ti adim. Nabayagan nga muna ti may papaniti sakit ti kabsat ko, mama. Ta-close ko kat nga ron. Ngam, awan ka numat anyaman dayta kan kwa na. Anya, agayat lata ni Fernan ka ni Bea. Sa bagay, madlaw matkit di anasing pati katrabaho am anak. Kan may isa, patsyat nga agyambag tumatla ang tikabsat mo. Ang nasingpat matla ka din ay dya katrabaho am anak. Uwan mat mama, awan mat makunakkan kwa na. Nabayagan anak kadwak ay dya opisina. Iso nga amukon ti ugali na. Anda sakit ko, Fernan. Apay asyak pa'y ti armam. Di awan sakit na ati armam, saan na siyak. Agimbag ka pa, Bea. Tumulong ak amang ikararag para ti panagimbag mo. No aklunan ka. Amangan no panawan naktumat. Akasi ti inaramid ti imo na anobyok. Saan to, Apulos? Ngamin, ay ayatin ka unay. Amo ti kabsat mo reta. Ta isutiin mo na nang ibaga ak iti dahi ti amarikrik-nak. Ha? Kat igaputad na nobyo mi di. Inlimad ko tiriknakan ka. Kinup-kupi-kupak dahi ta. Katita, nakaraglagsakak. Ngamin, naikanak iti gundaway amang ibagakan kay ti dahi ta. I love you, Bea. Fernan. Numalagip mo, kanayo na kindi asumurot ka nila ni dito palayo. Iras-rason ko lang ti panaggayam mi. Ngam kinapudno na, sika ti kayat ko ang makita. Iso kanayo na kindi asumurot ka ni manang mo alani. Anya? Please, Bea. Ikan nakiti gundaway ko amang ipanagnak iti panagayat ko ken ka. Day
pasiguradok. Agbalin kanto ang naragsak iti sidong ko. Di ka baybayan. Asikaswan ka, bayat ti panagsakit mo. Aging ga iti panagimbag mo. Fernan, ada pa'y gundaway mo nga ang babawi. Tanabiit kayo pa'y nga agayan ayat ka ni Bea nga anak ko. Laglagi pam, adarikrik na ti anak ko. Amang ano ang babawi kan tumatlaang. Saan, nana? Ay ayatak ni Bea. Kayat ko nga ikalaysa. Anya, panagkunak iho. Saan pa'y nga itati panagkasaryo? Agpaimbag kumapay ti anak ko. Wala na. Kastamat lang ti kayat ni Bea ang mapasamak. Nabayagan, may bagbagak ti panagsimpami. Ngam kanayon nga agkad-kad. Sapay kumata maawatam ti anak ko, Barok. Wala na. Noon niya ti kayat na, iso ti masurot. Good news, Bea. Bimasit ka nung tibukol iti tiyan mo. Wen nga rod, Fernan. Oh, agyaman kami. Diyos ko. Sapay ko ma, tatuloy-tuloyan ti panagimbag mo. Agyaman ak, Fernan, ha? Ngamin, adakan lat iti sibay ko. Naanos ka amang kuy-kuyog kanya nga agpa-check up. Manmanutikas kan ka, Fernan. Gaputa ay ayaten ka unay, Bea. Ala, ituloy mo tagpapiksa, tapno makapagkalaysatan. Ininutan ti panagsubli ti sigod na pamagiyam anak ko. Wen nga rod, mama. Agim imbagak nga minan. Agyaman tayo iti Diyos. Tapatsak nga iso tinang tulong kan ka. Dinangag na dagiti kararag tayo kan kwa na. Iso tinang paimbag kan ka. Wen, mama. Iso tangay na pigsa akon. Rugyak man ti sumarki di simbaan. Kas pagyaman ko, gapo iti kinasaya at ti Diyos kanyak. Sige. O sige. Agkukuyog tayon to amapan makimisa, anak ko. Wen, mama. Dagasanda tayon to ni Fernan. Kumusta ti Riknam, Jello? Manual daw na di kasimrag iti trabaho. Diyak ka ba wala ng tagtrabaho hanggang? Kinmaro ngamin ti pa nagululaw ko. Kan agkakapsutak. Anya? Ay, sos. Lukas tamat lang. Nasaysaya at naagawid ka ni di Pilipinas. Tane, nanginatag pa hospital dito, oy. Ha? Sambutan ti agawid di Pilipinas. Agtumar ka pa lang iti vitamina pagpapigsa. Tapno napigsa ka nga agbiyahe. Agawid ka. Tayo di Pilipinas ti pagpaagasam. Uray bayadak ti pamasahem nga agawid. Da kayo ti makamo hanggal. Ay na, anak ko. Apay nga yakas tamot ten tinagbambanagam. Kasano anaadan ka iti kanser. Kat nagsalunat ka mo ti di pimanaw ka dito'y balay. Naku na ti doktor. Gamang ano natawid ko iti dahi di tatang dahi ito yung sakit ko. Takas to'y matlat impatay na iti. Ay, una yun. Nuapay mo pati sakit kat matawid. Unay matan. Awatan tayo. Nanyaman tayo balinagasat. Narang. Tanos siya. Pilpiliti kunti pakik. Ang mga klon iti kastoyan nagpanagak. Adda bisita, manak ko. Kumusta kan, Jello? Kastoy. Nakapsot na ta. Sika. Kumusta kan? Naimbagan ka gaya man. Limok magkan. Wen, Jello. Naayat unay ti Diyos. Ngamin, inagasan nak, iso ang napigsaak manan. Nadamag mi tinapagteng mo. Iso nga imay kami kada mama. Awanan. At dantaning tibiyag ko, Bea.
Dandanin ti hapit ko. Tanakaron ti sakit ko. Sana na magasan. Jak ninamnama akas to ti pagpanagam, Jello. Nagkutong kauna yan. Kudil laangan tinangbalkot iti tulang mo. Diyak ngamin makapanganan. Wan balasang ko. Sana na sumrag ti taraon kan kuana. Oh, nakakaasim ti anak yo, Nana. Bea, nasaya at matimay ka. Kahit kung mati ang kitaw iti pamakawan kan ka. Sakbay nga ipulang ko, tibiyag ko. Pakawanan nak. Gapo iti panangikula sa iko kan ka. Idak sakit ka. Sorry. No pinagtalikutan ka. Pakawanan nak ko, ma. Di ka madanagan, Jello. Napakawan kan. Aklunag nga ididamo, nasakitanak. Ngam, naililiwag kumatla ang daydi. Isa di mon panunutan day chay. Linipat kon. Kat iso nga imayak, taumayak mangtad iti tulong ko. Basit la kwarta ngam sapay ko mata makatulong lataken ka. Agyaman na, Bea. Nagsayahat ka, tao. Basta agpaimbag ka, Jello. Tapno makadaray kanto iti kasarmi iti nobyok. O mga nudyakon mauray ti palagkalaysan. Isungay tapay lahin. Kablawan kan, Bea. Agyamanak, Jello. I love you, Bea, asawak. Kamaudyanan na, agasawa tamutlangan. Nakaragsakat. I love you too, Fernan, asawak. Ad-ad dapat ti kinaragsak ko. Ngamin, sikat inted ti Diyos, akat ako nainay ko. Kastakmat. Katsapay la kumata agbyag tapay iti napaot. Tapno matungpal dagiti arapapta para iti pamilyata. Wen, Fernan, ikararag taday ta iti Diyos. At tarabayan na ta iti anyaman na plano ta. Kat matunoy amin at tarigaga ita. No adaman nakasairan wano nakasaktan tiriknam iti kalabas, di mo questionaran ti Diyos tama nga no ada napimpinta sa plano na para ken ka. Alagagayam ditan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless iti tunggal maysa.